sana I manuia leo lo feel mai le swafo le li. Blessed is thee who comes in the name of the Lord. O upu fatalo fale pa ia malu le kalesia. Ta inane fo isa mo fa fonga mai lunga upeng te failangi. Ma le loa loa wai tonu le fale o le tua. Ma lo le soifua. Ma lo lava le sao lau pama I le neitai au fo. God is good, people. Indeed, and all the time. Ele leile tua. I te miuma. God is awesome. Let's tell everybody. I eira vaenga leo wa I atu le malanga mamau mai Washington. Say ola tu e mātou whei lo ai. But go share God's love. Everybody, go tell everybody that God loves you, and so do I. God is good, and all the time. Ele leile tua. I te miuma. God is awesome. We're telling everybody. Let's worship. O mai si tātou tāpua I atu I le tua. O lo whaile li I matupu. E ofu o ia I le mamalu. E ofu le li I le malosi. Uofu si ai o ia e ia. Le ali ihe. O ta'alili mai vaitafe. O vaitafe o ta'alili ae o lātou leo. O vaitafe o ta'alili ae o lātou ngongolo. The Lord reigns. He is robed in majesty. The Lord is robed in majesty and is armed with strength. Your throne was established long ago. You are from all eternity. You are worthy of praise, O Lord, now and forevermore. Let us pray. You reign lordship over our lives, bringing safe passages to your sanctuary this Palm Sunday. As we adore and worship you, our God, let thy Spirit transform us into another level of spirituality. Speak to our hearts as we take in your word.
In Jesus, our risen Lord, we pray. Le ali ie le o le pule ma le tunoa ua mawhai ai o nuru fale le manuia. Sa ngai le hava fata ma le fe oi ai. E whai taulanga ia te oi le tua tau tas pa i ai. Whaifo mai le anganga o lau fio i lau whanau. E tonu ma ato to ai le nei sauninga. E vi i ai oi Jesu ke viso le ali i whaola. Ua tatalo atu ai nei. Amene ma amene. Whaftai le tua wa. Taliu manuia mai le whainga malanga le fionga le teitei whono. Ia, tātou whailua i fia le leitai au. Ia, mi sei foi o tātou soa malo. Tau whai a lau mua vane au i lau fionga le ti akono teitai me le kane sia malosi. Lua, for Lewis, man malu ainga. Ia, vi ia le tua o tātou tāpuaima, whai tāpuainga i le leitai au. E mi sei foi ma malu lau tele o woma e ma au me mai. Ua tātou iei le whale o le tua. Sa whasoi le anga sa. Wha ma maunga luka wha mai. Ina o atu le maunga olive. O atu o luia to lua. O atu le nuu le nai o na talane na lua wa ai ai le olo o iai le asini o lo na noa. Tatala mai. A whai e, whisilingia se tasi o luanga ruenga. Pa wale tali, o lo mana o aileli. O te manatu le nei tae au, o lo mana o le li i ono vi inga. O te tau foi maono mea i a te ia le whaafutai. O le a tātu vi vi ma whaamanu i le tua, i le pese se lau lua se fulma le lima, ua saunia le tātu au whai pese o vi inga i le tua.
Ia whātalofa atu I le tātou ekalesia. O mai māsani. Uma whai ona tātou whai tapo inga whātasi I le nei malu. Whātalofa atu fo'i, le tamama le tina ngaluenga. Sunga le tamama le tina toina. Vaia pēle matango fie ma le whamaoni o le atua. I o tau soifua, ma si o fo'i ola. Leo wa tātou ala ai manu, ai leo ni mala. O tūlai, ono le polokalame māsani, I vai aso taitasi. O tiu te whaatino, mangaluenga whaatia kono. Whea ngai ma asia singa ia inga taitasi asi o tātou e kale sia. E ui na lei mae ale leile ngaluenga. Ai o te whaftai, ono e sama whai, ono o atu I aise lima whata alofa. Po se upu whamalosi, o te fia e whai loa atu. O lo solonga le lei mea uma I le alofa le atua. Au nisi neo a inga na asia, pe tala noi le telefoni. O e o lo whata o tolia, ono mai o le tino. O le tama malo lo, manu malo, ia ke nape li apo. Tala noa ma le tina, o te le suinga, ma ua wha solo ina toe wha faule malosi o le tama. Ai, vi ia le atua, lau maua le tala e tea mai le rehab tai au. Le tamaya Pete, whaftai le atua, lau o tea, toi tea fo I le tamaya Pete ana I le vai aso na tea. Vi ia le alii. Ia, sa asi fo I le tia kono ia Tangaloa. Ia ma le tinaya Senorita. Whai mai o malosi le tia kono. Ai malosi foi le tina matua ia whau. Ia mamoli le whaftai tele ia inga lotu. Ono lo o tau sangi mai ma wha ali o tau lau fonga fia. O se moli mau foi le nā. I le wha maoni o le atua I nai o tato a inga. Ia sanga tu mau pēr lana wha manu ianga. I so se mea tato te whai. Aia wha siri o na maua sona vi inga. Pau leo sina o tō tonga, mo le nei vai aso. Ia manu ia tere le sau ninga, ma se upu o le a fola ina. Ia pa ue I le ele lei. Tupu maola, I loto ma nganga. A wale whea ngai ai malana ngā luenga. Manuia fuafuanga uma, soifua. Wa tātou whaalongo I manino. A o tō lau tāla anga le soifua maloloino le kalesia. Ia me se I lātou lo tālo sia whaaftai. Ma lor ngā luenga mai ea. Sa fola sia foi ma tātou whaalongo. Sau noanga le sunga ti akono ia misale fua. Ia ma lo whaaftai le inga ti akono mo le ngā luenga tāua malona le lei. O lo ngafa pe mo uto I le sa pati ma le sa. Ai o maia. O mai se tātou tuli vai I le li. Tātou tuli whaleanganga I lumo le tua. E ala I le tātou tatalo. Let us pray. Those lingering words, O God, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, echoes loudly in our souls, and it stirs our hearts. For we remember at this day, back
in your time. The long anticipated entrance, the triumphal entry that is, into the gates of Jerusalem, as they awaited their Messiah, their Savior, their Lord and their refuge. Hosanna, Hosanna. Blessed is thee who comes in the name of the Lord. Disheartening as much, oh God, is the fact that not even a week goes by. Those shouts of Hosanna, blessed, turn dramatically in the anguish, lashing of crucify him. Crucify him. God, we thank you. Because of our inconsistencies, our disloyal and our unfaithfulness before you, you continue to accept us with our faults and our failures. A vivid picture of today, granting us, God, with our shortcomings and our lacks of. We thank you, O God, for this beautiful Sunday morning that you have granted and blessed the community of Samoa and your children throughout the world, with which is now known as Palm Sunday. Yes, that mighty entrance into the gates of Jerusalem, and ended on the cross for our salvation. As we continue and we struggle with our spiritual lives, our walks of life, thank you for leading us through the valley of death, rescuing and delivering us from our trials and our tribulations. Thank you for granting us peace in our storms. And thank you for loving on us unconditionally. We give all glory and all honor unto you now and forevermore. Wa umana tu umatamanga le soifua ma leola. Tofu le tangata malona whaasinomanga. Wa umafoina e tofia I mātou malatou. A wā ngā luenga ma leola wa wala awina. O lona whaatinonga. Ia e mātou te whalangolango I nā le tua. Ai mai le te ele o mātou loto mā nganga I le neitai au le tua. E alanga tuai le viinga ma le whaamaolo. Le whaasao I la wafio a wawa. Pule a waulo walofa. O lo wanga le leigo sa loto ai o mātou tangata. Sa mātou mamoe le pōwa sola pe un tangata wa mamate le whaamoe. Ai peita ina e la vea ina I mātou I lau tūnoa. Wa mātou ala whaai mai le nei tai au malona mātou ngō fie. Whio whai mo mātou tau ainga I le ngā ruenga. Ai me se ai wō ma au mea mamai. Mātou vi ia la wa fio le tua on o le nawa I asu wa mau. E le I whai ngō fia e peita I le tua na tuli loa ina I mātou I lau tūnoa. Sa e tausia I mātou I lau wha mauni, e pe ona mau e le maori mau ala o auna ti akono. Whaftai le tua I lau la vea ina le soifua ma leola. Mātou sa ili māloma sa ili to manga I lau wafio on o e ngase ngase. Le aulu sisina, le malosi ma leola wa whaatutunga tai le nei vaitau. Ai, pe ona malino le tua mātou le vai le nei tai hao. O lo e whaafafonga ina ma e alo whaiva I ngā ruenga mamana o lo sitiri ese. Whaaftai wa toa mai le atunu. Wa toa mai I malaene e saunia mo I la toma fo ia mo Samoa. O le ala lea le tua o mātou poto ma puna no atu. I le anganga o le whaamalo. E le I whaingo fia ngā ruenga le nawa yaso.
ai malo pule whaaftai whaasoa. Sa mātou nofo vala le tua manisi o mātou tau mātua. A inga e o lava ia mātou whanau. Ai sila le nei tai au malona mātou o fie. O lewa mātou whi o ea i le tua i luma o nuu ai le o tua. Vi ia lau o fio e ui ana. Tuli loa ina i mātou i le tala o le mariu maleoti. E uena ue e wha ia se pou o le tala le lei. Se ta male tua na wha whaile leina le sui fua le totele. O leo ma whaina mātou tutua i le ngā luenga. O lona sao le tua. Ai mese lona ta ina le tua o lana whanau i le ngā luenga. Ia atua i manisi o mātou tau a inga le ri e. O e wha moe i le moe e wha vavau. O to e se ina o lātou ofu tau le tua. Ai wa malolo atu i le wha vavau o lau fio. E uina nuti mamoia o mātou loto mānganga. Ai mātou wha aftai ala wa fio le nei tai au. A wa umana ta pena le ala vaa. Wa umana ta pena le ala fua le tua mo teimi wha penei. Ina ia lātou sau whanga ai lo malo e wha vavau. O le ala wha aftai lea le tua. O le tala o le wha o le tanga le ingata le tunga mau. Ai le na wha wau lo na wha moe moe. Ia i lo malo e wha vavau. O le nāwa sa afi ai i lātou o mamoe i la wafio. Ia mamato pepese ai le anganga whaafutai ni tai au. A wale to o manga le nā. O le fofole nā. E fo ia i le whaavau ma le mātou whanonoa. Mātou whaafutai ama vi ia la wafio le tua. O no tu ngā mawhita o le ola. E lui tau wailo mātou ola. E mātou te moli mawina le tuo lau siri ese. I lau whaailo, i lau whai mea sili. Le tuo whai mea fau. E na te le ma whai ona tu la fo ia i mātou ili ia mātou whano i le ala. Mātou longona le hanganga wha maloma le wha aftai tele. Ono o lau malu pui puinga lo mātou wola vai vai. Le mātou whewheo ai le tuo ma le whemalanga inga. I lungo le ea, le lau ele le sami po so se vaenga. Ai sila le tua le tu norma le wha maoni o lau tau singa. O leo lo malu pui pui a pea i mātou. Malo pule wha aftai wha soa i a wā fionga. E uina mātativa pea ma le wha maoni i mātou i aso uma i le su e ma le whaitau. A o le upo le ola le ma whaiuna malo lo. O lo o tangi pe i la mātou whalongo. Tai ai la mātou whaitau. O na tepa tau la i ai lea mātou lea nganga i ate oe. E toe whaafo i atu le veinga ma le whaamalo. Le liwane i le ngā luenga ma mana lo lava nganga pa ia se le tua. Malo pule. Whaaftai lo maupapale. Lo ona sa ia le tua le vai ma le mātou whaatau waa. Ai ole o tu musu mai pea ma tu walalo ia mātou tangata. Ina ia mātou talia lo fiso soani sili mai. Le fiso soani mai mo i mātou. Ina ia sao i mātou. I le wha moe manuia o lau a fio. O le nei vaiaso. O le vaiaso e pito sili o na tāua. A wā o le vaiaso na amātalia le balanga whatupu. O le ua mātou iai le nei tai hao. Ai na tau walunga, i le manatu o le lalolangi, ai meise o taitai o le malo i Roma. Ia e umai le tonga mau, ai le i whapenaina. Mātou whaaftaia masanga vi ia oe le tue le tala o le whaarutanga. E peo na mafola mai ai o a aolofa e ala ia Yesu la walopele. O lona toto ma le tino, wa atoa ai mātou lau whanau. Ia i lau malo e whaavavau. Alo mātou te talo i le nei tai au le rie. Le lalo langi lea. Le lalo langi mo ona pupuanga. Le lalo langi mo ona whaingata.
o le au sia so mātou malosi le tua. A o sa mātou i loa o na whaafoe. Tau sa ili le tua se fafo ina ia launga ta sia uma i mātou i le whealo whani. E peo na e whina ngalo ai. E tai wale mawhai. Mātou te tauwhi. O le mea ngata ilo mātou malosi o i nā whaato a mata ila wa fio ta mā. O le polu nau o le nei tai hao a fio mai. Ta poe mai, lawe ai mai. Whaatonu mai. I le sisehe o lo o mātou whaia. Nofo lava molo i matamalingi. I tala ave ma tala wha mau mai Samoa. Le tūlanga o ai le wha mai. Ma le wha teleina le tu o le whainu mera o e wa a fia. O lava. I le wha mutaina o le ola. I le matui ma ave ma sani ia le tu o le koviti e pena mātou i loa. E fauia i lātou te mā a lo whangia. Wha afuina i lātou i lo wolofa. Malu puipuia i lātou umba le tua i lo tūnoa. E ia wawe o mai se mālama ina ia fo ia mati nei ai loa le wha mai. Wa whai nai o mātou tangata. O le tangata lava ina fausia le tua na mātou wola mai lava i le angasala. Awae, e whesasi ae a mātou whai unga whai. E le tonu a mātou whiliwhilinga. O lo to tele le tua lau whanau, lo tongi sala i te tonu o le to ese. Sasi le whaatatau. Se teimi o mawai. Leli e. Anga le leila wa fio. Sulu ia i lato i lo malama pe na tai ai paulo i le tamaseko. Ina ia liu sua vai ai le olo wa tuai. Ai pua ina mai ai le fau o la wa fio. Le liwane le tu le ngā lalama le fia ai. I le vai ma le anganga o lava le tino ma le mawhau. O le lalolangi le tua. O lo nofo polonga. Ai o lo ngā lala mo la wa fio te ma. Ia la vea ina i matou. Ia whaapolongia i matou uma. I le alofa la vea i o la wa fio. Le liu mai te tonu o fale. O lau whanau le whaatua tua lea. Wa ofta i le tua le wha moe moe ma le mātou malos e tau tuaina o e ala i le nei e kāle sia le e tena fau. Toto o lātou loto. Ai le lingi whaua mai o wha manuianga. E wha wawai le ola wa wala awina. Ai mesi ai le ola wa ofo i natu. Mātou. Tā pua i whaatasi mō mātou tau ainga. Wō ma au mea mai le umi le tua. O se mālama o le nei vai aso le toi tali watu. Ia lātou folau ma lau fio. Saonga le mūma toi foi le manuia. I ainga ma au lotu o lo whaamuli ma tā pua i mai. Le whaamoe moe le nei vai aso. Saunia i mātou whale anganga. Ta pena i to tonu o loto ma whatu manganga. O le sāwali o le whao le tanga. E peo na tamua ai le tua. O le nei aso sao lau pama. O le whaavau ma le whanonoa. E le mawhai o le tau fia. A wawa lava na mātou mautinoa. E le whaavau i mātou i le nei o langa. A wā iei aso mātou te soifua ma ola mai ai. E iei foi le tūlā mātou te malo lo mauti ai. Mana tua ma le lofa i lātou. Wa whaavau ma whanonoa. Ono le maftanga wa mautusia ma pele. Talu le malanga le maliu ma le oti. Mātulu loi fonga malingi le tua. Ia i au wha mai senga ma lau wha mawhanwhananga mo i lātou. O le hafoi se whinangano. O hafoi ni upuni mani mawhauwhaunga. Sau noa o e tamā. Ai au wala atu le vai ma le valea o lo wāteli i. Le ngā ruenga o le nei tae hao. E le umai le tele ma le anoa noa i o mātou manao. A wai tofu le tangata mona. Ai mātou tatalo le tua. A whai e leinga tutusa.
Ma lo fina ngalo ma mawai so vi inga. Alo fai walau a fio le tua. Ai a tō mo I mātou lau manuia. O le toi so atu. Ma le anganga whaaloalo. Ta ma. Wa mātou fia. Mau se maftanga o whaafuina. Mātou whaato ese le tua matangi vale. Ma to tutuli I ate oe. Ta ma. Wa mātou se sehe. To I lalo popo I mātou I le fili mana au. Wa ngalo ia I mātou ala I lau wa fio ai meise o a fionga tō lau. E au na mātou tausia ma whamaoni ai. Ai peitai wa mātou vala matu ma mau ai. A o li whonga lau nuu ma Samoa I le nei tai au. Wa na o oe e tonu ai lo mātou wholaunga. Whamagalo. Ma o hai ai mātou. Ina ia mātou I lona salamo. Ia ma mātou furitua I le sema le angsala. These are our prayers, O God. With the many, many longings of our hearts that we ask, give us your blessings. Grant us that peace so we may sit in our storms with our assurance that there will be a day where all will come to pass. In the name of Jesus Christ, our risen Lord, we offer all these unto your name. We pray. Amene, ma amene. Tātou toi vivi atu I le tua, I le pese se lau se funu martasi. Se lau se funu martasi lo vi inga I a te ia.
Whaitau ina le tusi pa ia. O le tusi mamua wa mau mai lea le Sakaria. Sakaria lona mata au pueiva. Ai ole a tātou whaitau whilafulafwai mai le whaiupu mamua se o atu le sefunu ma le lua. Our first passage for this morning, I've selected Zechariah chapter 9, verses 9 to 12. We will read responsively when we'll take it from our Psalm 1 Bible. Whawhonga mai e le whiong pa i o le tātou atua. I e matua fia o oele tama whawhine siona. I alanga fia o oele tama whawhine a Jerusalema. Whaauta. O le alu watu lau tupu i a te oe. O ia o le amio tonu ma le whaola. E anga malu o ia. O loo tie i le asini. O le tamai asini foi. O oe foi, ona o le toto o lau whengainga. O te tua tuai o tangata wa noa noa e o ese i le lua e le iai se vai. Tusai foi ma le tusi whaitawaso. Le o tātou iei le Luka se funumaleiva. Luka se funumaleiva. O le atu a mata mai le tātou whaitau mai le lua se funumalawalu. Se i o atu le wha se fulu. Taking it from our church lectionary, the Gospel of Luke, chapter 19. We once again will read from verses 28 to verse 40, responsively and in our native tongue. Ua mawai atu ia upu, ona mua atu ai lea o ia. Ua maliwae i Jerusalema. Ua whape atu. Lua te o atu i le ai o lua o lumanai, a o lua o iai, lua te iloa le te mai asini wanotia. E lei ti ai lava si tangata. Lua te tatala ina ma tai mai. Oe wa winatu ona la mauai lea. Pei ona feta lai mai o ia te la ua. Ona la fai atu lea. Se manao iei le li. Ona maliwane o ia, wa latu fafola o latu ofu i le ala. Ua whapeane. Ia manuia le tupu o lo o maliu mai le suafo le lii. O le manuia i le langi. O le viinga foi i mea o pito alunga. Fast food.
Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, the daughter of Jerusalem, see your king comes to you, righteous and having salvation, gentle and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. After Jesus had said this, he went on ahead, going up to Jerusalem. As he approached Bethphage and Bethany, at the hill called the Mount of Olives, he sent two of his disciples, saying to them, go to the village ahead of you, and as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. And if anyone asks you, why are you untying it? Tell him, the Lord needs it. Those who were sent ahead went and found it just as he had told them. As they were untying the colt, its owners asked them, why are you untying the colt? They replied, the Lord needs it. They brought it to Jesus, threw their cloaks on the colt, and put Jesus on it. As he went along, people spread their cloaks on the road. When he came near the place where the road goes down, the Mount of Olives, the whole crowd of disciples began joyfully to praise God in loud voices for all the miracles that they had seen. Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. Some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, Teacher, rebuke your disciples. I tell you, he replied, if they keep quiet, the stones will cry out. If anyone comes and they ask you, why are you untying it? Just tell them that the Lord needs it. Holy Spirit, reign upon us. Grant us the assurance that you will speak into our hearts today. Anganga pa ihe, se whatonu mai, whesosoani mai whapapula mai, o a fionga pa ia, o mātou whalango longo ai. Ma ia maupe ia te oe le viinga, le whamanuma le whanetanga, nei māsa uma se ia o lava i le whapavau lava. Amene. E mata whaingofia le nei tai au malaso. A le upu mo'i ai le whaingofia. O le aso na tau whai alanga i le motu o tangata ina wauru whale le tupu i to tonu o pā Jerusalema. Jerusalema fo mai le ito e foi mai e fafo le li. Sa o tonu lo soifua. Ai foi mai o maliu. Fo mai le urutala pe ana tau whai mai ai le tātu tusi whai tawaso. O maa e alalanga. O maa e alalanga. Shouting stones. O lo wha ngāle tusi whai tawaso le whāsi fulu e whai mamatua. To e wha whongatasi o lona whai tawina lea. A whai la tau te le pisa pisa o. E alalanga mai lava maa. He said to them, because here we have the church leaders telling Jesus to keep them silent. They were shouting for joy because of Jesus, but they were telling him, keep them silent. He said, if they were to keep silent, those stones would cry out. Samoa lava ie, e se iale. Mātungo fia le mena o te me mita ia vem Samoa. E ese o nanga. E te mali i o na winga. E mawalunga le ava fata. Tātou masani i anga o sirifa inga ma whailoa inga. Whamaya e to mua e upu malenga ngano le atunuu. Whamaya e a mata i upu matalo le atunuu. E pei o upu e whai se whailoa inga ni alua li i e whapea. Se wala lingo funga fale le wo ule tua vau. You level tau mai le va na tau. Poetic words that orchestrates le maftanga ma le whairo inga ma le vasiri fa inga.
O upu whamai e anga tonu ai le wheilo inga. E whesila whai ai ma whaafsanga i ai malo mamalu. Ma e tau aloina. O upu e whesila whai ai ma ni whaamarunga. Po ni paolo mangafa tau malo. Le anganga le na e whaalia i upu wheilo inga ma le whesila whai inga. Ia sutatu atunu. A upu na alanga ina. E wha wheilo a i ema wha ta lofa tuai i le malanga wha tupo Iesu o leo wa fio mai tonu Ierusalema. Fo mai wha mau ngā isi rau e vangalia. Fo mai Hosanna. Se Hosanna. Ia matua manuia le lo tupu o lo maliu mai le suafo le li. O le manuia mai le langi. O le viinga fo i mea o pitu alunga. E peo na tātou whaitawina. I le tātou tusi whaitau le neitai au. There were words of greetings. O upu whaafeilo ai ai. Le motu lea to tele ma le li leo Iesu o le wote ti e mai le asini. O e sa le I feilo ai ma le li a leo wa sila whai I le sau lea le entrance of Jesus into the gates of Jerusalem. As we heard in the Old Testament from mai Sakaria Jerusalem masiona ma o to uma. The day will come when your king will enter. Ta pena la ia lo tau wha moe moe. O le so, o le au tau wheilo ai ai mo lo tau tupu. Whamai a, o le alo ti tia tu I lungo la sini. Those were the words from Old Testament. But it came to reality in the New Testament. The plan of salvation. The men of Fosia le tua le mata I saua le tua. O uma na whaataatia ma tu mata manga me uma. Ia ngā solo ma flo le leile tala o le whaarutanga. Whamai luka. Whamai the shout of people. Mai loe la langa o tangata. Se o tangata wa tau tau miha. It was a shout of people who were being, man, it was terrible. Wa whaoa alato ai ata tau. Wa pangatia ma mawhatia ona o le pule o le malo o Roma. E o fo I tai lotu. Tangata wa fia maua le se toa manga ma se sa o le tonga. Ai na lato alanga I loa lea I upu ia. It was like a breath of fresh air. A wā lewa I le malai nei le lato toa manga. Ai fo maia le whaatonunga o tai lotu o le au iutaia. Iesu. Ia o ai I lato so I le pisa. Jesus, rebuke your disciples. Tell them to zip it. Remain silent. Oi a silent o lewa. Wa lewa na matu tau mia. A silent wa lewa na matu palonga. Ai lewa mawhai na matu wa ai lewa saule whaolora. O tangata na te lave eina I matu. Ai lewa e whaatonu mai matu silent. Mai le li a wā a le whengana vai latu. Ma aia. E ngā ngana mai ma ala langa mai ma aia. You know, let me just pause here. This is another teaching within itself. See, we have the story that Jesus is coming now, and the people were all lashing out and shouting out for joy. Hosanna, Hosanna. But the church leaders, those who are in power, even the government, they were telling Jesus, keep them quiet. Silent them. Because they were losing power. Everybody was following Jesus. And they were losing power. And they tell Jesus, you better rebuke them. Keep quiet. There's times when we need to speak up, people. There's times that we need to voice for Jesus, but we become silent. There's times that we need to talk for Jesus, proclaim Jesus, but we become silent because we're afraid. Somebody told us to be silent. Why is that?
Where's the Hosanna? Where's the blessed at? And then when it came to the nitty-gritty, when he needed us, I don't know who he is. Jesus was trying to hear some supporters, but he heard nothing because they all became silent. Sorry, but let's go back into the text. For mai isi le au fai makalia. John's account of the entrance into Jerusalem. Mai o angatu le li tutonu Jerusalem ba. Ya pe ona tatu ye le nita omolona matungo fia. Beautiful church decorations. Beautiful. Thank you, deacons. Aftaim sale fuan for tua. A for mai ina wa ulu fale atu mo o atu Yesu tutonu pa Jerusalem ba. Tau futuli atu tangata. Mai wa fole le lau pama. Mo wala tu pese atu le loto whangetia, a wale ava no le wala tu maua. O le wa mata mata le le ai, ma vai tino le tangata, e swafa ya Yesu ke riso mai Nazareta. Fōlinga mai o se malanga wa lewa na whataritali. Na ona tau nuu lava, ai tau whetuli. They were longing and anticipating this moment in time for their Savior to come before their presence. They took advantage of it. They came crowded in there, trying to fight a way in there and just folakulela wapama. I shared with the Sunday school earlier. Ole laule ole pama. Ta awa tele le tatununga por soifang o la Israelu. For mai le latu tao file laule ole pama. Ole laule ole pama e. Ole fai longa le na ole manu malo. This is a sign of victory. O le whaatusa foi le nā o le loto nuu. Ia po se whaaloalo e ave I lewa fio mai ma le manu malo. So stangata tu ta liu ma foi mai ma le manu malo. It was a custom to them. E folaku le laulea. Give them respect. Adore them. The sign of victory and saying thank you to them. Mai la lewa mai le motu tangata matau fetuli. E whaafeiloa I le li I lauia. Wa tangia mai I le tatununga. Yesu lea o le taitai wa lewa na moimiti. Wa lewa na lato ngā lalai. Ai lewa sauma le marumalo. Le manatu lea na lawulunga I mawhauwhango tangata I na alalanga. Le alanga wa whaalia I le mo mia tele o tangata o le lalolangi se tupu. E le te sau e whaaola malawe ai. Se tupu e pei o tā vita le tautaua ma le mawae. Tā vita le lawiloa. Tā vita foi le na toi lalo ai le. O le tasi na te langa ina le lato toi lalo. That's what they were waiting for. Se tasi na te langa ina le lato toi lalo. A se toi ati ae le lato whainga malo. Toi whaatu lai se whainga malo fau. Le manatu ma le langona leo to tele. Na la wulunga I mawhauwhau tangata. I le fio mai leo Yesu Jerusalema. But the problem is that's not why he came to Jerusalem. He didn't come to reestablish a government. Ele sau Yesu e langa se latu toi lalo o se nuu. Ele foi mai Yesu na te langa ina foi se toi lalo le whainga malopo se government. No. Aina sau leli. He came with the intentions. E whai lo mai le malo le tua. It wasn't no government down here, but it was up there. That's why Jesus existed. The kingdom of God. Ina ye olai oi olai oi olai yau. Olai uma le lolangi. Le malo le tu ona falia lo na mai I le olanga hatu o keriso. Le malo le tu falia ilo na finanga no ma le fa moe. Wrong interpretations. O se se le mawhauwhau o Yesu malona mafuanga. O wha se se ina leo whauwhaungi o ngā luenga na whaia le li. O na manatu ai leo le tōtele. It's going to be
Jesus like David. O se Yesu e pei o ita. E au mai se faa o tanga mo tangata. E saula Yesu i Jerusalema. Words have already lashed out. Wa avetala. So it wasn't no news who Jesus was and who Jesus is. E ho mai na Yeshua. He was a well-known figure. Very popular. Lena mafuai on the tau fetuli atua umatangata. That's why everybody went, because he was a popular figure. Malato avatu ai vi inga tau tupu. E peo vi inga na alanga ina e fefine a o fiu atu ta vita le tupu. O vi inga e whaalangi ai e mamalu mai e tau waloina. O lena whaafeilo ai ai e su e tangata. O ai ia vi inga. O sana. I manuia lea fio mai le swafo le li. O le tupu o Israelu. Fumai o le Mesie. E ngāo yo i le loto ma wha inge tia i la ngona i le memoni. This is the Messiah. Fumai e na amata i le ola le taulia pe. Na amana ia i le ola le taulia ma le whatau waa. Le Messiah na sau i tangata o tu la fuai. Ma ino sia le malo ma le lotu. Le Messiah na ofu atu lo na ola. Ili ia wha sau ina le totele. E leo se Messiah la e ngai o ima ta fiti ono vi inga ia. Like many of us, we move because we're being praised. But not this guy. E le ta fiti ono tau langinga ma wha vi inga. O lo wha langi mai e ia tangata ma le motu o tangata. E leo se Messiah o le wharetele. E sa wha ia i te la luma au le Messiah fumai a. Messiah o le tu noa ma le whale o. O le Messiah e au na. Le Messiah fumai e oti ina ia ola i tangata. That's the Jesus that came. See, the minds of the people, the God, the king that's going to come is the king that doesn't know death. Wrong interpretation. Mele ana fuli tuai. Au le Yesu le tupu le na fiu mai. O le tupu e oti. Ina ia hola i oe. Hola i tātou. Le whānaua le tuai le reita ea o le asusau la pama. That's the Messiah we need. With this world and dying at a frightening rate, we need this Messiah today. Le Messiah lea mana umia le larolangi ma tangata. Fumai le Messiah nuti mamoia aima. Nuti mamomo i whaavai o le whaitu au ma le tau whaleanga. It puts that to ease. It breaks down walls of barriers and boundaries. Le Messiah fumai a e tūlanga tutusa mtumua tutusa o mai tangata. Mai Messiah swallow pule ma tau soa i le tau tua. Messiah fa sao i le se. O le tau oloa ina na o tangata tau lia. Ai vai maulalo i tangata vai vai ma le whatau waa. That's the Messiah we need today. Le Messiah fo mai se veu fa sao i fa le tonu o lo tutupu i o tatemi. Le Messiah tonu ale was a veu ina. Le se o yutaia. I se tupu e pei o tā vita. No, that's not it. E leo se Messiah sau e wha vevesi malo, me wha tupu wha lave, that's not this Messiah. Au le li o le file mu. He's a prince of peace. He's the king of peace. Mai saunga le mua i tangata matunu. Mai o lona malo e wha vai le lofa ma le loto mauralo. We need that today. We need to be more humble like him. Messiah tonu lava leo mana o mia o tate mi mo ta aso. Sei tau wha toa i le vevesi. Ma wha moe ngase i le atunganunga. Sei tau e wha maulalo hai loto tangata wa maualarunga. Ma la fwa i atu lona wha moe. I le Messiah lea. The one that entered into Jerusalem. He chose a donkey. Not a horse or a chariot.
the sign of humility. The triumphal entry of Jesus into Jerusalem today. The moment when the Son of God entered the holy city on the back of a donkey. The crowd heard that Jesus was on his way to Jerusalem, and they start taking down branches from the palm tree, running towards where he was riding his donkey on, laying it before him and shouting shouts of joy, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord, the King of Israel. The proclamation of a joyous event. Lato fatu tuanga lenawa. Lako proclamation lenawa the faith. The long anticipated await for the great Redeemer. As we all know, we're getting ready to walk into this week. Not even a week goes by. The once joyous event, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, blessed he who comes in the name of the Lord. Shift emphasis in the language and the tune for my crucifying. Crucify him. Well, it was bad that Peter, the leader of the 12, the one that promised that I will never forsake you, Lord. When he was faced with a difficult situation, he denounced his association with Jesus. When pointed out by the Roman soldiers, hey, that looks like one of them. That looks like one of them that was with this guy that was in captivity. I don't know him. How many of you act like Peter? When he is needed, when he needs us the most, and we turn our backs and we betray him just like how Judas, and we forsake him just like how Peter did. When the going gets tough, we crumble. Because fear took over our faith. Panic took over our praise and our prayers. And worry stole our worship. Where is our faith? Where is our trust? Where is our relations with God? I'm speaking real language because it's real. It happens to all of us. The one with the biggest faith and the one with the mustard seed faith. The believer, even the unbeliever. When we are faced with a difficult and trying and challenging situation, it's easy to become weary in our minds and our emotions and our souls. We try to figure everything out in our own strength. It can be exhausting. But I want to remind us all, we weren't made to figure things out, people. We weren't made to figure everything out, but rather we were made to place our trust in He who will assist, to give us solutions, give us answers. See, we were made to call and depend on Him and just let Him fill our cups so we may be able to cope and encounter and engage with the proper tools that He will be given. Fumayupo Isaiah says that when you cry out for God for help, once God hears it, He responds. He answers us. That's the God. The God that sent our Messiah. The God that said He will give you strength when you are weary. And He will increase your power when you feel depleted. No matter what's going on in your life today, let this Palm Sunday be a wake-up call for us. No matter what you are dealing with today,
I'm promising you, I'm telling you, and I'm claiming it today, that our God, our God is far greater than any obstacles that we are all facing today. You just got to reach out. Just like how the people were reaching out to him when he entered the gates of Jerusalem. Open your hearts, people. Open your hearts. Just like how he entered into Jerusalem today, he's entering into our lives as well. By faith, receive his strength and might. Let him empower us so we may live our life to its fullest and we can overcome all obstacles that has been placed before us. Matala. Matala I vaitau o whaososonga. Oto ilalo popo hai uta. O leo tātou hanga iai o na popo ngā. Whaau māturi tala. Ia I sauningo le nei vai aso pa ia. But that Lord that entered Jerusalem, the Messiah that entered Jerusalem, he died in Jerusalem. He died so you can have life and I may have a tomorrow. That's the Messiah. That is our King. In the words of Psalm 46, I close out my sermon. Verse 10 states, just be still, people. Be still and know that he is God. Will be okay. Ole totu vale. Ole pole pole vale. E tau fi mahu. When you see the fear mo o iloha. He is God. Swafo Yesu. Amen. Tātou whai ule pese. O le fili sa wā. Mana ia pese le nā wha umai le tāpo inga. O le fili sa wā. Wā saunia le tātou au whai pese. Sing with assurance. Claim his praises. I le swafo Yesu. Amen.
was never us, oh God, but it was always you. That's why we're able to stand. And we offer you the blessing that you have blessed us with, the nurture and the well-being of our families from your distribution. Aole nei tūlā le tua. Le anganga le whaafutai ma le whaamaliaina le whaititia. Ai le ua mātou toi whaitauranga atu. Se vaenga o lau whaasopa ia mo I mātou. Mātou te ofo atu I ne whaalau tele ai lau ngaluenga. Ma mamoli whaatasi atu ai ma o mātou tangata. Ina ia o ngā wālau whinangaro. Anga lelei ma whaamanuia ia I lātou na saunia ma fo ia. Ai wa mātou whaitauranga. Ono Yesu ke viso wala tuai. Amene.
Maunga le soa ia le whatalainga i lau whionga ti a kono te tai renu. Sa whai masui o le kalesia ia ua fwoi se anganga. Ia e whono whapi ai fwoi le whailo tusi le kalesia. Ua malia le whaalongolongo ai mese ai fwoi o whaamanuianga tō laulauina. Ia o lua pule lea whaafitai. Pau are mea ia maulunga pēse vi ingo le tua. E ala i le tō soi fuoma lo uola tau mwhai mo ia. E le whaititia le anganga whaafitai ma le whaamalo. I le nei lava vai tau e tele o ngā luenga. Tele o tau afonga. Ai le o malu lue e le whaatutua. Whaafitai la utolo tele. Malo le whaamalosi le tua ma le ngā luenga. E ai misei foe le tau tulituli. O le ola ma le tātou whaamoe moe wa wala wina. Anga le leile tua le nā o sau no atu le whelautusi. Vatu foe se longo na stemi o mamua le fontanga le kalesia. Ia wā foe i ngā luenga le lo fau mai. E le ngātu le pulenga o le mtanga luenga. E vea ia lo leo whai masui le maa ainga. Le mawalunga o le whaaloalo mai le nāwa iaso. Ai le oto e to ia foe ma ua la auto wanga le lei. Le pa io le kalesia e mese foe o pa io maa ainga. E lo o asi mai. Ono le taulanga o le alofa pe na sa ua i lau whaalongo. E mai ia le taulanga whaatunga maulei loaia i nei. E mai whai mama mea tausi matuli vai i le tua matangi tui i le tua. Tō mai ana whaamanuianga. Anga le leima tali foi tau le maulunga la auto whae ea ma le whaaloalo. O le ua maulunga ai o mātangata. Whaafitai la auto tautua i le tua. Hai misi ai foi o lo whaanga moria. O le ngata le taulanga o le alofa pe na tō laulawina. O lawa le tātou taulanga tele, le sene, e o foi le au leo leo. We know the inflation, it's growing. It's getting bigger. It's not getting cheaper. But ai leo malo lope pe ila auto au mafola. O le mele nae o foi au ilu mo le tua. Mo whafta i le tua walo o ngā lue pele anganga o le tua i lo filangalo ma tātou loto. O le lo tau taulanga ma au foa i mai pe mo ia. Au ia foi lea e mawaile manuia. Tuli vai le whaise au, anga le lei mai le tua. Tali foi tau atu le mamalu ma le maulunga foi le pa io le kalesia. Ai me sei foi o tātou a inga o tātou whaita po inga i le nitai au. E le uma foi le anganga whaafitai la inga ti akono. Le mātungo fia o le whale o le tua. E se ai le whaamali e loto le tau mai le sila ma le mātu vai. The beauty that lies in the sanctuary because that's how beautiful God's love is. O atu foi te tonu le potufono. O lo whapenaina. Whaafitai tele. Yeah, also I ate a couple of them, but it's okay. It's all right. He ate while me and Asi were just looking at him, and he ate it all. Ai lea whainga. Whaafitai le teu whaatupu, ma le whaatamali i le pa ia o le ainga ti akono, i la auto ngā nuenga, le whaingo fia lo whaia pēha. Thank you for our bingo. I wea le lo solo le lei. Ia ai le to ngā wa e tena fauti tonu le whane. Pare lea whaina le motiva le tua, au le tatalo le anganga o le whaamoemoe o le whaife au. A toa ima le laulau fono. A tātou lima whaatasi se whaamoemoe o le whaingo fia ia. Ai anga le leile tua le neiva yaso au whai pese. Whaafitai tele se o atele i James. Whaafitai tele. Le lo musumusu mai pea le. Ie ale. Le mangu le lo musumusu mai. E te le lua foi. Ia ai amanuia le oe le atele i ma le ainga. Le ale whaamoemoe whaafitai tele le whaasoani mai. Whaafitai lau whai pese. Ma naia vi ingo le tua i le neitai au. Ai le i whai ua le tātou tatalo. Sau ninga le tātou tatalo. Ia, se sau no atu le. Fionga ti akono te tai. Ia, la ngona lava le vai ma te muli te mi whapelei. Au te le fia whaaoa o tau manuia. Te le fia punitia fo i le alo manuia. Na o fionga se i uli ma le ainga whaafitai tele. Tu sai fo i ma le manatu mai le au na vai malona to lua.
Ia o lo tu au ma fola le tau singa o I maua. O la o tu tauranga la vai le tua ia mula o tu tauranga. Mai o tu manuia. Folanga le nuu fa mole. Ia tu atuna minute te pena mai ele fionga te telefono mo le laulau a fono. Kids, we have practice right after the church's meeting. So nobody go home. Okay, now wa avatu le tato ta iala fa malulu atu le tato lotu sululu. O faya ule unga. Ia malolo le sululu. Se tau te pena atu le polo kalama le na Thursday, Friday, Sunday. Yeah, that's our Holy Week. O ne ngalo le tato sunrise service at 5 o'clock. Fa malolosi mai fa mulmole. A toi foi ma le tato fono tutalo. Ia ilona I tu la masani le astunai. Ai ole a faiu le tato sauninga I le tutalo. O ia le tangata le tua. O e manatu mai ai. A o ai foi le lalo langi le ulu fale ai tonu. O Yerusalema. Le no fuanga na muta ai le soifua matanu mi ai la wafio. Ai wale mawhai le tu ngā mau ma le oti. O na tau fi ai o ina. O le ana. Whailo le tua lau whai mesili. Le tua whai meo fofongia. Le tua e pule au au. Le tawalunga o le tala o le whaoratanga. O le ana e toi tu o hai le tua. Toi tu manu malo mai le oti ma le tunga mau. O le awa le liwai o a matu whatu tuanga I la wafio. A wale masia le na. Le tupu tonu lava le na. O le ana ulu fale mai le so. I to tonu o a ai o Yerusalema. Iei ngā luenga tutoe o le nei yaso ai meisi ai foi. Ula mātou sāwalinga I le nei vai yaso sā. Mātou whalango lango I nāmo lona taunu unga. A o sa mātou whaarolo ma au le ie le nei tūla. Tu mau mai hei mātou. Ma lau whanau le larolangi atoha. Le manuia ma le file mua o ele tua whaavavau. Le alofa la vea ai o ke visu Yesu la mātou li I whaola. Ai me se le mafutanga whai pēr ma lo lava nganga pa ia. Ia iai mātou nei māsa uma se yo I le whaavavau lava. Amene ma amene.